महीने का कंपनी फ्री रिचार्ज दे रही है। ओ तो इसके लिए आपको कोई पैसा या कोई रिचार्ज नहीं करवाना है, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा Hello guys, kardom namaste. Pinini labang sa video nang kawat kala pula. Lasi lapang sa video na tum kitchen men kejaran la no non khatarnak pira no mane scam hali. Ai scam lage non ki milan le na tan le theklong le lang lage. Video long na wa theklong le lang. Video kali non nililo bang se nang le ham ana lage amat atoi nang kolo amat ni re mane chingkilun bom la amat phit nang ge pila nih sini der lo, amat sini der lo amat ke pilan dong scam nih polis komplain di bu amat hari mana aning cepat sih mana kat per lah hari amat ke pini ta mana laso number thap sih nih kalau le mana lah tum nih han ke call tang lo ko jat bang lah tum sini nih der pon amat nang call lo amat pini bang ke nih ta sini der lo pot hah pulo amat si video ta mana pon chong lo mana pon long pop lo si kacere kenang sal orang so video mana ni lo pula ya si kami ini karbi tum ke kacini ni ratu pila nang kai scam ya style bang la son lo yo lang ikno pura mana lage nona ki mila lage la son da sin le tum han mana na scam ni phan bari bola tum hai orang si chini ni tami pidun dalo prote ko kitong ke pho kone asila lang sa video ke untik share tha la kacini ni tum han tami mo pachini na lalu masih video lang pon thino तो भैया सन थट कॉल ले ले लिया हाँ हेलो हाँ जी बोलिए हेलो, हाँ हाँ बोलो जियो कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ जियो नंबर है आपका? हाँ जियो नंबर है आपके जियो नंबर पर कंपनी का ऑफर है। हाँ कैसा ऑफर है 3 महीने का कंपनी फ्री रिचार्ज दे रही है। ओ तो इसके लिए आपको कोई पैसा या कोई रिचार्ज नहीं करवाना है, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा 3 GB डेटा पर डे रहेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग रहेगा 3 महीना, ठीक है ना। और सुनिए, हेलो, ओ हाँ 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 आसाम से बोल रहे हैं ना? आसाम से? हाँ आसाम से बोल रहा हूँ ठीक है, मैंने आपके पास मैसेज भेजा, चेक करिए, मैसेज आया आपके पास? अभी तो नहीं आया हाँ आया आया नंबर आया होगा, 5 नंबर होगा, 5 नंबर। हाँ 5 नंबर आया है तो क्या नंबर आया है? पता नहीं मेरे को मुझे नहीं पता है क्या नंबर है पता नहीं? हाँ पता नहीं तो देखो ना सर। देखा है पर क्या क्या लिखा है यहाँ में मुझे नहीं पता मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ना तो पढ़ा लिखा नहीं है तो 5 नंबर तो दिख रहा होगा ना आपको। 5 नंबर है ये बहुत सारा नंबर है यहाँ पे क्या क्या है मुझे पता नहीं 5 ही नंबर भेजा है। अच्छा तो 8 हाँ 08 हाँ 28 हाँ 49 49 कहाँ से आ गया? 5 ही नंबर है ना। तो तुम लोग क्यों फ्रॉड करते हो साले साले दे यो ठेकला लो बो सन हेलो ए भाई साहब थलो तो इता सन थलो चेरे पिकनिक son lo jela message na le mali la dak 5 digit number de la sa number nang thano ipu pan jela tum mane kela le thano dalo bete avela copy pane asi la so video bang mane un click share tha mane mo nang li tum long sa menang le da the patan chini ni da tum bolate pidun dat lo bete ke kisung le li avela account je mena khali dat pane son bane la tume asi abang sa video mana dat la asi un click share tha abang sa video non ge nang song thu ni da lo ni pan bang ge mane number nang thang da bu ma ti ni mai thanun tap tap le la da ka number ten thanun de le la thanun de avela ma de ni ta khatam ba asi thanun tap tap la ma de mat ni bang 6 digit an thanun da le amat da amat da ga 6 an to ko ge bu ma ti ani je pat thi ha le amat la mane lam junu pe nang ton gang set ya son da le scammer do me son ma ti asi chini ni ason de nani listani pidum da trende avela ma de se scam da son me son khatarnak piran ma de jaha scammer do me pila la son paisa la nang le la son ji jaji la so ko nang thano pulai de non mang e 3 months pan recharge free lo and 3 months pan recharge tha pang le na that's tame unlimited call unlimited data pa hai la de and message pang la so ko jang si thano lo pulate enge avela ma de la se
bangsa video share tha kado beta ini ke nili la bangsa video an velo pula sita me eli mo ane nang litung nong tame nang le dat hek la pen kachin ni tum ke la posi sum dun trung li pa pasi manai da lo sa video kachere ke nang sa persi si kado beta un tik share tha bangsa video mo nang litung long sta me nang le pula te code bang thanon rina la la card